ka channel milo en saktu te chibai le ule van lam chan chin kan thlur na sa to boka tun truma chuanin arangeng le en kol dan chungchang soile dei teang mihring vuna hianin be tam taka oma heng te hi anlo bor som chuan nai khal alo in siama chu arangeng kan ti mai hi ni ramchang ka nga chuan no panglama a hluar bik ema sikol no pang kum som pahni le som pasari anzir chian na chuan arangeng nei deuh vekan ni ti an mu chuakani ma se tamzok hi chu ngai tha mai thei nasalo ania anasa zual chau anin entir thinani no se na le kum som ni panga nulama hi chuanin a om em to lawani mihring vuna hianin kotereu te oma heta hian pilosebaceous follicles santi mai a om trewa heng te hi aloin no to chuan thildum tereu te ain siama arangeng holphum kan ti mai hi ni ome heng te hian sebam lo luang chuak tura dala ti chuan aloin no pong pur mai thinani natna hrika wanga hetiang pilosebaceous follicles loin no to thi a om ve bok thinani natna hrik chi khat Corynebacterium anti mai hi heng arangeng chunga hian mu tura om fo bok thina atira chuan arangeng hi chalbor te narle khabebor vela aron om trantlang puya anasa zuala chuan maya bol khat vek thin ba ka om le hnungzanga te po om tel bok thinani arangeng nei te hi an maya mom deuh hlup thina mei chethen khata chuan an thi nei donin azual bika in dan na dam doi te hian ngong anei ve thei boka ngayani nau pai lai le note pek lai te hian arangeng hi alo zia om ve mai thei bokani arangeng huai sar hi ti ke pal chuan apun theya adam nuwa po ser alo om thei hial thin ma se ser siam tur hi chuan anasat via wangai thungani arangeng chi sang te lo soidonila pakhatna tropical acne antia boruak lum nong chupa om du bika mai ai ma in taksa a om du bik pokani dam doi ngei po anei manglova kum no panglama tam zual pahni na steroid acne antia hei hi chu natna steroid manga enkolten an vei thina hei po hi taksalama atam zokani pathumna chemical acne antia na thona man ruwa chemical chak tak then khat wangin taksa mun then khat entirnan ke ate arngeng om thei bokani palina infantile acne antia hetiang chi hi chu awang hleya mi pano se na om thinani a hriat theidan han soile ila atlang puin adam loten an nei ti adin hremasa choka ma se dam doi then khat TB dam doi le phung zol dam doi te hian arangeng ati zual thei a en kol dan soile ila arangeng hi en kol tur chuan dam lo le doctor in kara in hriat thiam na tha angaya doctor chuan a om chan te le om dan te a hril hnuwa dam doi chu hun rei tak chung man angai tur thu a hril bokanga a ser lo nan uluk atul zia a soifia bok turani arangeng en kol na a lungthu poimo em pathum soile ila tropical preparation a hnoi chi pakhatna tleirol arangeng na savak lo te chu a hnoi chi dam doi hian an en kol mai theya tin mai hnoi mom lampang le chalsam mai khu chi te hi tilo tur hril apoimo mai hruk fai te po hi atangkai hle boka heng hnoi chi dam doi a om thin tlang pui te chu sulfur salicylic acid resorcin benzoyl peroxide te anni benzoyl peroxide salicylic acid le resorcinol chopol mai hnoi te hi tunlaya manlar ber pol annia meichia le mi patan a thave ve ani adam doi ming ka han chiar dan te hi adik chia lo mai thei ani heng dam doi
na ming then ka te hi lo tar langila Penozil Quinodarm le acne cream te anni damdoi noi chi tho steroid tel na te hian arngeng om sa ati huai sual du ema ma se arngeng re theilo ser hler hlura chuan steroid hi an chiu lu thina ni pani na antibiotics dose niam te a ei hi atangkai ema abik takin damdoi noi chi ngei vak lo tan a thazual antibiotics hian natna hrik thang lian zel tura venga natna dang lo om thei tur laka taksa aveng him bokani antibiotics zinga chuan tetracycline ho hi a thabera arei lo bera thlathum chung tal ei turani mg zani somnga dosa tanin nikhata voili ei turania kar khatemo kar ni nuwa chuan nikhata voi ni chau an ei thunga korua laya ei thin turani cho ei ma minute somthum le somruk in karvela ei hi a thabera ngayani ma se tetracycline ho hi kumno panglama chuan man lo rama tha ru thang lai tan a hlo om thei wangani tin nau pai laya ei mia lo turani a chan chu nau in siam lai ru le ha a in phum thei wangani tin tetracycline le iron damdoi te hi ei kop mia lo bok turani heng damdoi te hi an tangkai tur anga an tangkai theilo chan chu dam lo te lampang taimak tok lo wang ani tlang puya damdoi sot pui lo tak tak hi chu tlem te chau an nia nuam lo le ko thalo a thlen theiani pathumna ultraviolet light arngeng nei then khat te hi chu nisa pho an ngei hle ani oma hei hi chan chu sunburn hian vunchung lang tlem a khoi thin wang ani ome nizung ang bok hian uv lamp hi man thei ania ma se mi thiam te kai hruaina hnuaya lo chuan ti ve mai lo turani he uv light po hi a dos tok chia vunchung lam chau khok thei tura pek thiam angai hle ni in an soi bokani ni khoshelo unconscious le en koldan soile ila damlo na wangin thil engemo makdang lam ton thuta wang de po in ni khoshelwa om thu thei ani thina atlang puin heng hi a chan chu ani thina ni pakhatna thidang hlo nei wangemo ril romit sul awangin alo om thei pahni na luwa hliam tuar head injury le luru chung lama thiput ba ka thluak hliam wang te in om theya pathumna phung zol epilepsy wangin om theya palina turte zute muthilna damdoi le narcotic drugs eile inchiwa wangin om theya pangana thok har satna tuitlak wangte gas poison hi wangte shokare pin wangte in om theya parukna lumle sa in minti chau heat stroke wangte in om theya pasari na natna then khat zunthum thisen sang thin lam that lo na lungnat na le thluaka khosik lu wangte ani theya pariatna electric shock wangte po in ni khosriat lo na hi om thei bokani ain koldan soile ila a masabera tan chuan ni khosrelo unconscious sami an lo om thut chuan pakhatna ni khosrelo chu veilam delin sai sir dewa da turania akeding lam toma banding lam lulama phar chho tira alu dak deu ring fa na da in thok na dot a boilo nan ti turani pahni na hetiang positiona ti thei da thei ani lo chuan zang thalin da alu sai sir tira alein a hrok a hnolo nan romol mangin aleipo chua deu turani pathumna halema nei chuan lak chua sakatha palina akong om le ngong vela phuar tu om chuan phel thol bok turani pangana damlo chu boruak tha hip tir turania chim luai lo turani parukna thlasik laiani emo ama avo chuan ti lum tur pasari na amar phule athok dan endik bok tur pariatna ahak pal ahlo oma wangin ei tur lampek ri lo tur pakuana aluak le luak lo endik turani somna damlo chu ama omtir lo tur ni in en thlak renga thulani
hetianga enkol masak dan tura kan lo ti hnu hian apoimo ber chu ni kho hrelowa a omna chan natna kha kan soitak zinga mi kha engber nge ti hriat chua zui tur ani chumi atang chuan enkol zel dan tur chu damlo na an konsiasa omna chan natna tang khan enkol na treatment pek zui tur ani chu wangin mithiam doctor te kowemo damdoi in pan puiran hi apoimo berani tin heng kan soitak ba ka hian ni kho hrilawatlu thidang satlia deule luhai ringot hi chu thluaka thi sen kala tlem wangemo achiang kuan lo wang ani theya chungte chu an mar phu le tho aranga an lo dang deu bok thina a en kol dan kan soilan tak ba ka khan chu tianga dam lo chu thil rim nei chi puru nemo ai engemo nim tira tha a minute nga tanga som in karvela alo har chuak tlang puya dam lo chu alo har chian nuwa thing pui emo coffee emo pe ka in tira tha ni kho hrelowa dam lo na te hi kong tam tako ma wangin atlang pui kanan soitak te hi hrengerengin a in kol dan tur dik taka treatment an hmu theinan ma ilak pui thinang u thil huat allergy nei le en kol dan seile ila allergy chu mitam zokin an huat lo huat neyemo ei sualemo an nei hi ti ila kan soifia te uber ome taksapon lama tanga thil engemo hrikle thil dang taksa chunga aluin alo lute do tura taksa in thila siam chua antibody alo pungwak thina chu chuan vunte narte chuap tele pumpuite masel antia hian betin han betin histamine an siam chuaka chu chuan thi sen zama tiliana bp ati yama pumpuya acida titama marphu lungphu ati chakta thinani taksa alan chuadan mitati thaka mittuatla a mita sen room thin nar pingemo naptui atlareng boka ha chiawa chuakin nasatakin an ha chiaw vak thin thoha le thori shrop te omin shrok za te thei boka hritlang pa ngai nen ain ang hleya adang lam nai ro chu naptui fi mafara khosik le taksana omlova hritlang dam doi ein are mai lova boruak dang hip chuan are dei theiani athlen tu lar zual tele en koldan soile ila pakhatna incheina cosmetic lotion te powder te mit noi tele meiche incheina chitin reng hluile cheto mana wangin omdua mitle mai thak role phuhlip te athlen theya wangin hetiang thil hluile cheto hi chu manlo turani mi tena tha anti na zong hi kanfunin angei ve kherlo ti hriat turania tin sabon le powder te lotion te chu nem dal deuh hlek ang berchi mana tha tin samdai donin ngei lo en chin phot turani pahni na vut khu das mite maimom rile pakil kara balvel te hian allergy athlen theya chu wangin mutbu te thuthleng te dokan te parda te le carpet te hi kar khata voi khatal ti fai vuak fai thin turani nisa a phouchua zeu turania maimom ril in zam te ti faya chuat fai taka no thin turani tin air conditioner mangtan akhat to ka ti fai zeu bok turani pathumna eitur food bong hlute le bekang te pa mushroom te artuile thil dang da rei thei chi a hianin allergy chu atam du bika kothalo te pumna te luhai le thoha te thak le vualna te athlen theya chu wangin khoi ilo kala eitur min pekin enge ani ti chian phota tha tin kan huat zong chi hriata eilo a thaber alo na sat viau chuan mithiam pan wat turani tin damdoi eya wangin om thei boka doctorin adam doi side effect min hril lok sa ni lo chuan doctor hna hril wat turani palina rannung se khuai zuk insect bite sting rannung se le khuai zuka chuan se na hnu ma alo omin alo vual tu thina a thena chuan tho ka ti har sa in luna le lu hai te ni ko hrelo hial te po in om theya
chu tiang ani chuan doctor panvat mai tur ani doctor panvat tur rem changa om lo chuan damdoi chi khat antihistaminics avil angchi ei tur ani pangana thelret latex rubber thelret atanga thil siam huat hi om thei boka chu chuan chuap na thoti buain thakte a thlen theya doctor hne na hrilin in entira thani parukna muar fungus mun hnonga te eitur thil thringa te changthop te le satringa te hiana oma tin ngonga te kapkara te nute hnuaya te a om du em boka chu wangin in le a che vel ti faya chome thing le muar reng chu ei lo bok turani koton lamchi thom no fai le hak nuam deuh hakin atizia oma kor hu le nom chu hak lo turani pasari na ranvul ina kanvul thin ran te tang hian kai theya chu wang chuan ranvul reng chu an mutna tur bik siama kar khata voi khatal bual thin turani mut pindan le chauka vela te om tam tir lo turani pariat na pangpar chi pollens pangpar chi boruaka lengvel hi nipui thli thot lai hian atam du bika chu wangin heti lai huna chua tam lo hi in ven na thaberani tin pui punna kalle kholaya wa tamin azwal thina true wheeler chuang thin tan chuan nar le moi khu na mask le sunglass man hi in ven na thatakani pakuana taksaha stress real ruha le ve nei tamlain azwal du bika na thorim deuh poin azwal theibok chu wangin taksa ti hadam le atoka in soizoi hi ti thin turani ana sarviau chuan rilrulam doctor pan atha a in kol dan tlem soile ila vun thaka chuan mycoderm te galadriel te noya tha nap tui farte le luhai nei tan avil te benadryl te cetrizet te alerit te eya tha alerit te eya tha hei hi vual le thak tan po ei thei thobok amero chu heng dam doi te hian akai hnoi thil thalo a thlen theya wangin doctor te ron masalo chuan ei lo turani tual cherdam doi soile ila heng te hi olsam taka kan hmu thei tangkai taksi te anni nim na chuma in bual hian athak ati ziom du Vicks santia camphor oil lemo eucalyptus oil tuiluma farni tela a hu hip turani hei hian narping le luna atire theya randung sia chuan purun sen kor le vinegar noya tha thak satlia chuan powder noin atizia om deu eile ina chuan thei thur ei tam turani thlai na hring vitamin E tamna le thei vitamin C tamna eya tha magnesium le beta carotene tamna chi eya tha bokani khati zong kha karon soile theini se adang hriat chak te ila nei chuan kanon ti chuak le zel don nia